euy. Aya si Teddy. Oh, si eta mah gawe na teh ka. Euy. Aya kene cilok kan? Aduh, Kang Teddy. Beat. Oh, bea. Anu ngaborong gitu tuh. Oh, Ini nama beli orang Kali. kate. Kali sekali lah. Baiklah. Ayo nya. Masa? Ya. Wah, aing mau dibereng anjok nambah. Ayo cilok aya kene. Oh, Mari 5 duit. ah, ya, banyak. Cilok. Kemarin, kemarin. Jangan main deh. Campur. 5.000 aja. 5.000 aja. Siap lah. Ini yang panjang-panjang. Ya, Nah, juga yang panjang-panjang. suka. Pakai sambal. Jangan. Ini, Kesep aja. ini aja. Soalnya gak doyan. Oh, baru kita, oi. Oh, baca ya. Coba. Oh, ya. Ya, nganyok lah. Nganyuk. Reun. Pegawai yang aja. Orang pun bayar ya. Isu bisa kayak gitu. Wah, Waling dagang suanya. emangnya iya cilok ini mau yang mana? Betul. Oh, mana tuing? Ai, goblok. Ai, nganyuk cilok dari bere, ini kesikutnya. Aya, nenek. Oh, tadi kau orang mau ngomong dah. Goblok si Aceh ngomong. Lu pakai itu dagangan. Wah, Anjing, aing cari kanan goblok ke aing itu kehet anjing aing beli. Aduh. Kang. Tadi kau orang nipu kehet Nipu. orang jajan tadi tek beli Nipu naon? ngomong beak. Beak. Si Putri jajan di ladangan. Aduh, akang mah sok nganyuk wae atuh dah. Orang ngomangan yuk. Aduh. Boga duit 100.000 taek beli gocengan. Buat aing ladangan ayeuna. Gocengan. 5.000-an. Heeh. Oh, kehet lalila. Oh, elah, oh, ya. Capung tuh. Waras tuh nyebaraan teh jualan teh naon ieu teh? Iya, Kang. Ya, nuhun ya. Duitnya, Kang. Aduh, goblok. Aing sih ya.